Dobar dan. Dobrodošli u izdavačku kuću Itaka. Ja sam Bojana Damjanović, urednik naših izdanja, a danas za vas imam toplu preporuku za izdanje Raspeće Srbije. Radi se o zbirci tekstova koju je priredio Ratomir Rale Damjanović na temu Prvog svetskog rata. Zapravo radi se o svedočanstvima stranih autora o Srbiji i o Srbima u doba Prvog svetskog rata. Tekstove koje je Ratomir Rale Damjanović sakupio i uvrstio u ovu zbirku pisali su veliki autori, savremenici Prvog svetskog rata, direktni učesnici kao i svedoci Prvog svetskog rata. Brojna su imena u pitanju, evo ja ću pomenuti samo neke od njih, kao što su Archibald Rice, Flora Sanders, zatim Churchill, Gavrilo Princip i mnogi drugi. Zaista predivna svedočanstva o ovom važnom periodu naše istorije, Prvom svetskom ratu, te topla preporuka za sve vas koji ste zainteresovani za ovu temu. Ratomir Rale Damjanović je vredno radio na ovom izdanju i zaista sakupio sve što je bitno da čovek pročita i zna o našem učešću u Prvom svetskom ratu i o našem stradanju u Prvom svetskom ratu, te zato ovaj poetski naslov Raspeće Srbije. Knjiga košta svega 1200 dinara i možete je poručiti na nekoliko načina. Prvi je da se javite putem e-maila itaka1@hotmail.com. Naravno, zamolit ću vas da stavite svoju punu adresu na koju želite da vam knjigu pošaljemo, kao ime i prezime i kontakt broj telefona. Drugi način za poručbine je SMS-om ili pak Viber porukom na broj telefona 063 77 600 86. Ponovo ću vas zamoliti da navedete svoje ime, prezime, tačnu adresu i naslov knjige za koju ste zainteresovani, u ovom slučaju Raspeće Srbije, kažem 1200 dinara. Zatim, za vas imam još nekoliko preporuka danas. Posebno ako vas zanima ta tematika Prvog svetskog rata, mi imamo čitavu jednu ediciju koju smo nazvali Biblioteka Serbija i prva knjiga koju bih vam toplo preporučila je Šta sam video i proživeo u velikim danima. Archibald Rice, mislim da sada već svi znamo mnogo toga o njemu i o njegovom zalaganju za srpski narod i srpsku državu. Ovo je jedna knjiga koju bi stvarno svako srpsko domaćinstvo trebalo da ima u svojoj biblioteci, staje svega 800 dinara i Itaka je prva izdala Archibaldove tekstove. Zatim imam za vas i Henriha Angela, Srpske vojničke priče. Ova knjiga staje 600 dinara i zaista je lepa dopuna vašoj biblioteci na temu Prvog svetskog rata, kao i moj apsolutni favorit Flora Sanders, Engleskinja u srpskoj vojsci. Šta reći o Flori? Verovatno znate da je to Engleskinja koja ostavila svoje srce u Srbiji tokom Prvog svetskog rata. Knjiga košta 600 dinara. Imam tu još nekoliko naslova u ovoj ediciji Serbije koji nisu usko vezani za tematiku Prvog svetskog rata, no na dvoru srpskog kralja Milutina, Teodora Metohika, zatim Izabel Ross, Mala siva prepelica, zatim Silvija Monros Stojaković, Grad nad gradovima i poslednji naslov Rige od Fere i Karađorđe. Sve te knjige je moguće poručiti na e-mail itaka1@hotmail.com i isti broj telefona 063 77 600 86. Ove knjižice vam koštaju svega 400 dinara, te izvolite poručite. Tu smo za sva pitanja. Pogledajte naš website itaka.rs za više informacije o svim našim izdanjima, ali kažem, danas prvo i najvažnije preporuka Raspeće Srbije, predivna zbirka tekstova o Prvom svetskom ratu, svedočanstva koje je sakupio i za vas priredio Ratomir Rale Damjanović, 1200 dinara, molim vas poručite, bit ćemo u kontaktu. Hvala lepo.